Hallelujah. Ubwo rero turasabye muteri worship noneho niturangiza turasaba abakozi Imana bigirano hafi. You can continue with the worship. Tumusabire kugira ngo Imana ibane nawe mugirire neza. Then all the servant of God will come close and surround her. Muturize umutima kuko ababaye cyane. We can give hope because she has sorrow in her heart. Hallelujah. Amen. Twese duhagaze kandi umuzanira akarago apfukame hano. Hallelujah. Niguse tena nakuomba Bwana uniguse tena niguse Turagushimiye Kristo kubunyembabazi. Turagushimiye ko ari wewe uremesha imitima y'abarushe. Turagushimiye ko wavuze ngo abananiwe n'abaremerewe nimuze mwese ndabaruhura. Muyikwereze ingata yanje itababara kandi munyigireho kuko ndi umurwaneza nkunda kwiyorosha. Mu izina rya Yesu Kristo uyu nawe afite ibyiza. Yabaye mugo rwiwe yamaze kurura abana biwe yamaze kwinjira mu wundi mwanya w'amarira ariko mu izina rya Yesu Kristo turakwingize ngo wayakakanya nuhumurize ubugingo bwiwe nuremeshe umutima wiwe numuhe kwizera numuhe amahoro numuhe guhumura ibyamubaye ko byose mwami urasabye ngo wewe abari umuremesha kandi umuhe hafi nta na kimwe yoshobora adashobozwe nawe turakwingize ngo mu izina rya Yesu Kristo inzira yose yajemo yifuza ko hari icyo twogukorera ahantu ndasabye mu izina rya Yesu Kristo ushitse icyo umutima wawe wifuza amahoro yawe utazwi n'ab'isi namubeko kandi umugirire imbabazi umwezi umutunganye urwo rwiwe urushiremo amahoro umuryango wiwe ushiremo amahoro mwami urakoze kuri Imana wumva ibisigaye nabyo dusabiye umwanya wundi tugiye kwinjiramo dusabiye ijambo ryawe dusabiye umukozi agiye guhagarara imbere y'ishengero ndasabye yasamuvuge utwugurura amatwi y'impwemu ijambo ryawe rigira ubushobozi ijambo ryawe riduhumurize icyo wateguye umukozi wawe ndasabye avugishijwe nawe urakoze kuri Imana kandi ugiye kubana natwe kandi ku ijambo ryawe rigiye kugira ubushobozi muri twebwe tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen. Niguse Yesu nakuomba
izina ryawe kuko ari iryera niryo twahawe munsi y'ijuru kugira ngo tuba ariryo dukirizwamo ni muri ryo dufite ubugingo kandi dufite ubugingo bwinshi kandi buhoraho turagushima kujya neza kwawe kuko ariko kutugejeje hano mu inzu yawe inzu yagenewe kwinjirwamo n'abarushye n'abaremerewe bageramo bakaruhuka inzu yagenewe kwinjirwamo n'ababoshye bageramo bakabohoka inzu yagenewe kwinjirwamo n'abafite ibibazo by'uburyo butari bumwe n'imitwaro y'ibyaha bageramo bagakizwa natwe twaje mu gitondo cy'uyu munsi turemerewe turushye ari wowe twiringiye ngo turuhure kuko muri wowe harimo ibihumuriza harimo ibiruhura harimo imbaraga z'igitangaza harimo gukiza kw'igitangaza harimo amaraso muri yo dufitemo imbaraga z'uburyo bwose kwezwa ku buryo bwose gutunganywa ku buryo bwose kuko ari amaraso y'umwana w'intama w'Imana utagira inenge turagushimiye ko uri hano kubera hose icyarimwe turagushimiye ko uri hano kugira ngo utugire neza turagushimiye ko uri hano kugira ngo twuzuze imbaraga z'umwuka wera turagushimiye ko uri hano kugira ngo ukore ku mitima yacu kandi ukoresha umukozi wawe wateguye mu gitondo cy'umunsi kugira ngo atugaburire maze duhemuke ubwo ijambo ryawe ari umutsima w'ubugingo uko Mana nutugire neza kandi turagushimiye ngo ubikoze mu uyu mwanduye kumva amagambo yawe koresha umukozi wawe koresha abicaye twe tugiye kumva kugira ngo twumve ibyo umwuka abwira amatorero mu ibihe turagushimiye Mana ngo ubyumvise kandi ko icyo ukoze mu bugingo bwacu mu izina ryawe gera Yesu Kristo amen nakuomba Bwana niguse Makofi na vigeregere kwa Yesu. Maana yeye anastahili sifa na utukufu siku zote. Yeye ndiye wa kuabudiwa. Amen. Hallelujah. Imana ishimwe cyane kubw'ibyo rero tugiye kumva ijambo ry'Imana The words of God, kandi ari naryo ryatuzanye aha ngaha which is the reason why we're here. twumva icyo Imana itubwira And hear what God tells us inyuze mu mukozi wayo through his servant. umukozi wayo rero turakoresha umwe uyu munsi We're using one servant today, ari we Pastor Ezechias who is our pastor Ezechias. turasaba kugira ngo yigire hano hafi Welcome atubwire icyo Imana yashyize ku mutima we and tell us what God has put in his heart. karibu umukozi w'Imana Welcome, servant of God. abigira umubatizo mwigire mu cyumba cyanyu kugira ngo namwe mukomeze inyigisho zanyu Imana iduhane umugisha Hallelujah Amen. Hallelujah Amen. ni umwanya mwiza cyane wo guhimbaza Imana It's a good time of praising God. dusize inyuma yacu amasaha menshi cyane We left many hours behind us. muri ayo masaha twabonye imbaraga z'Imana yaraturinze In those hours, we saw the mightiness of God. He protected us. Satani yagiye atega ibico The devil tries to bring so many obstacles mu rugendo tugenda in our journey, no mu ngo zacu in our homes. ariko muri byose Yesu yaradutsindiye Imana But ishimwe in all cyane that, Jesus helped us. ijambo ry'Imana riratubwira ngo abamwizera ntibazakorwa The n'isoni word of God says those who trust him will not be ashamed. ibyo yakoreye abatubanjirije For what he did to those who started before us, tujya twumva Aburahamu Isaka n'abandi we hear Abraham and Isaac and others. bari abantu nkatwe
They were people like us. ariko kubwo kwizera Imana yabanye nabo ibagira ibirangirire. But because of believing God, God stayed with them and became powerful. Kwizera gutuma Imana ihora idushoreye iri kumwe natwe. To believe in God, it helps us, it enables God to keep eye on us. Mu gihe uri wawe mu rugo kubwo kwizera abamarayika bakaba bari kumwe nawe. Even if you are at home, for you to believe in God, the angels will be with you. N'umwuka wera akaba ari kumwe nawe. Even the Holy Spirit will be with you. Mbese nituri birangirire. Haleluya. Are we not strong? Ndagira ngo bidatinze dusome ijambo ry'Imana. Let us read the word of God. Muri Luka igice cya 5 umurongo wa 17 kugeza 21. In the book of Luke chapter 5 line 21. Ndasaba mwarimu wacu adusomere mu Kirundi. We'll ask our evangelist to read in Kirundi. Luka, the book of Luke chapter 5 17 kugeza ku murongo wa 21 to line 21. Yesu akiza ikimuga. Ku munsi umwe muri yo yarigisha. Komeza. Subiremwo. Ku munsi umwe muri yo yarigisha. Abafarisayo n'abigishwa ivyagezwe bari bicayeho bavuye mu mihana yose y'i Galilaya ni Yudaya ni Yerusalemu, kandi ubushobozi bw'umwami Imana bwari muri we bwo gukiza indwara. 18 Maze haza abagabo bazanye ikimuga bagiteruye mu nderuzo, barondera ingane bocinjiza ngo bagishire imbere yiwe. 19 Babuze aho bagicisha, kubw'ishengero burira hejuru ku nzu bagicisha mu mategura ayisakaye, bacururutsa mu nderuzo hagati y'abantu imbere ya Yesu. 20 Abonye ukwizera kwabo aravuga, atewe muntu ibyaha byawe urabihariwe. 21 havuga ngo abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo batangura kwiburanya batuyo ninde arogose, ninde ashobora guharira ibyaha atari Imana yonyene. Amen. 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 Ubu ni ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe n'umugaragu w'Imana Luka. This is a good message that was written by a man of God, Luke. Bibiliya Imana yaduhaye ituyobora mu nzira yo gukiranuka, mu nzira yo kujya mu ijuru. The Bible that we were given by God to guide us, yahumetswe n'Imana. It was revealed by God. Ikoresheje abantu, through people. yarabahumekeye bandika ibyo tubwirwa mu ijambo ryayo. He breathed through them and he wrote these books. Uko niko tubona Bibiliya yanditswe n'abahanuzi. This is how the Bible was written by prophets. Muri abo bayanditse harimo n'abami. And those who wrote it are so many others. Muri abo bayanditse harimo n'abaganga. The nurses, medical people. Urugero turabona Luka yari umuganga. For example, Luke was a medical person. Niyo mpamvu Luka iyo yandika akunda kwita cyane ku byerekeranye n'ibitangaza Yesu yakoze akiza abantu. That's why when we write, he keep focusing on the miracles that Jesus did when he was healing people. Kuko
umuganga yabaga yarize. Because someone who is specialist in medicine is someone who studied. Urumva kubona umuntu akijijwe mu buryo bw'ijambo gusa ry'Imana ni igitangaza ku muganga. To him, to see a person being healed by a miracle, it's something that is surprising to a nurse. Reka turebe abaganga. Let us look at those who treat people. N'abantu bize iby'ubuhanga. These are people who specializes in medicine. Abantu bagiye mu mashuri biga igihe kirekire. These are people who spend so many days or main time in his schools. Ubwo rero ku muganga kumubwira ngo kuvuga ijambo rimwe gusa umuntu arakira ntabwo byoroshye. For him just to say one word and the person get healed, it's impossible to him. Ikindi usanga kwizera kunyuranye n'ibyo. And the faith that they have is different from that. Kuko ibyo ni ubuhanga. Because that is about specialization. Ariko ijambo ry'Imana icyo ritubwira cyo ni ukwizera, ibikorwa byose ni ukwizera ndetse n'ubutware bw'Imana. But the word of God says we have to have faith in everything. Noneho Yesu yaje acengeza izo mbaraga zivuye mu isi. And Jesus brought those kind of intelligence and those Yaje kind of yerekana power. ubutware bw'Imana He mu isi. brought those strength in people. Abantu iyo bazaga mu materaniro ye, when people goes to his gathering, Yesu yarigishaga. Jesus always taught them. Noneho abantu bose bagatangara ngo kuko ngo ntabwo yigishaga nk'abafarisayo. And the people who get surprised because of his teaching was different from Pharisees. Ngo yigishaga nk'ufite ubutware He used ntase to n'abandi. teach like someone who is from heaven. Reka tujye aho ngaho mu iteraniro Yesu yabaga arimo Let's ayoboye. see some of the gathering that he read. Reka tubeho mu buryo bw'umwuka mu iteraniro Yesu yabaga ari Let's kwigisha. look at him spiritually when he was Iyo Yesu teaching. yigishaga, When he was teaching, imbaraga zo mu ijuru zaramanukaga. the powers of God will come down the earth Zigakwira mu iteraniro hose. and it enters the whole congregation. Imbaraga zo mu ijuru iyo zimanutse, The power from heaven, when it comes, zigendana n'umunezero mwinshi cyane. it brings happiness. Abantu bumvaga inyigisho ze, People who hear those teachings bakumva n'umunezero w'umwuka and wabasabye. hear the happiness from the Holy Aho Spirit. bari bagatwarwa bakumva baranezera Wherever bihebuje. they are, they feel so happy. Ariyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo baratangaraga ngo arigisha nk'ufite ubutware ntasa n'abanditsi. That's why they were surprised on him, the way he was teaching. He was different. Nicyo cyatumaga aho yajyaga kwigisha hose, That's why wherever he goes to teach, abantu bose barateranaga bakahaba benshi cyane, people will gather in thousands, ndetse bakabyigana. and they will come crowded. Noneho nta nubwo byari byoroshye kumwegera It was not easy to get closer to him kuko bari benshi cyane. because there were so many people. Noneho hano hari icyo Luka tubwira. But in the book of Luke, he says Yari ahantu mu nzu ari he kwigisha. was teaching in a particular house. Muri iyo nzu harimo abantu benshi cyane. That house was full. Iyo nzu yari ikikijwe n'abantu benshi It cyane, was surrounded by so many people. ariko abantu bari bamenyereye Yesu nk'umubyeyi. But people knew that Jesus was like a parent. Bari bazi ko Yesu akiza. They knew he was a healer. Umwegereye abona amahoro. They knew when you get closer to him, you have peace. Urwaye arakira. They knew when you get close to him, you see you're going to be healed. Nawazaga hafi ya Yesu atahaga maramasa. Whoever comes close to Jesus, you Hallelujah. never go empty-handed. Noneho iki gihe hari abandi bari bafite ikibazo. There were some people with a problem. Bari bafite umuntu wabo wari ukimuga. They had someone who was paralyzed. Yari ababaye imyaka ntazi myinshi. He was paralyzed for so many years. Kuri bo barizera. To them, they got faith. Bati umuntu wacu ageze imbere ya Yesu ntabwo yataha They said gutya. if this person get closer to Jesus, he will be Uyu muntu healed. yakira. He can be healed. Noneho barahaguruka bamushyira mu ngobyi. They took him in bed. Bati turagiye kwa They Yesu. took him to Jesus. Yesu arakiza umuntu wacu. Jesus is going to heal our Yesu person. ni mwene Dawidi. Jesus is son of David. Ubwo ari umwana wa Dawidi, ni umukiza, ni Mesiya. Since he's a son of David, he's a Messiah. Arakiza umuntu wacu. He's gonna heal our person. Nibwo baje. They went. Bageze aho basanga, urumva nawe icyizere cyawe kiba gitakaye, usanze umuntu wagomba kureba uramubuze,
abantu ngo bari benshi cyane bagose inzu. They came and found that the house was full. Ndetse n'inzu no kuyegera ntibyari It byoroshye. was not even easy to get closer to the house. Urumva no kwegera Yesu ntabwo So byashobokaga. imagine getting closer to Jesus. It was impossible. Ariko kwizera iteka kubona inzira. But they had faith. Faith Kwizera always kubona inzira, creates way. haleluya. Faith always creates Kwizera way. kubona inzira gucamo. Faith creates way. Yani hari indirimbo dufite mu ndirimbo twaririmbaga mu Rwanda ngo There's ni a song we kwizera used to tuzabona sing. cya gihugu cyo mu ijuru. To say for our faith Ngo to see kandi iyo the ni country inkuru of heaven. nziza ngo nta bizatugerageza, And that was a haleluya. good story that will not tempt us. Noneho ba bantu Those baratekereza, They tried all means. byanze bikunze They turabona said we Yesu. should see Jesus. Byanze bikunze umuntu wacu agera imbere ya They Yesu. said let's try to take him closer to Nibwo mu Jesus. bwenge bwabo haje igitekerezo. Then they got something to do. Nta bundi buryo turatobora inzu hejuru tumumanure agwe Let's mu go hagati. above on the roof. Nibwo ngo bafunguye hejuru bavanaho amategura. They opened the ceiling of the house on the roof. Ibaze uko abantu buriye bagiye hejuru y'inzu. They climbed the house on top on the Kwizera roof. kururira, The haleluya. faith will make you Barurira climb. bajya hejuru You y'inzu. go on top of the house. Bafata wa murwayi wabo baramumanura. They took the person who was sick and dropped Aramanuka him ajya mo down. hagati. They dropped him down. Noneho Yesu ngo abonye kwizera kwabo abona biratangaje. When Jesus saw their faith, it was surprising to him. ahita abwira wa murwayi ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. He said, you are forgiven. Hallelujah. Amen. Ngo ibyaha byawe urabibabariwe. He said, your sins are forgiven. Ikibazo wenda umuntu yakwibaza. The question one can ask, Bibiri twereka ko bari baje bashaka gukizwa. the Bible shows us when they came, they wanted to be healed. Yaraje ashaka gukizwa ubumuga. He wanted to be healed of sickness. Ariko Yesu ntavuze ngo ubumuga bwawe urabukije. But Jesus did not say your paralysis is healed. Aramubwiye ngo ibyaha byawe urabibabariwe. But he said your sins are forgiven. Ibyo bishatse kuvuga iki? What does that mean? Burya hari ubumuga butugeraho bitewe n'ibyaha. Sometimes we get sick because of sin. Uwo muntu yari yaramugaye kubera ibyaha That bye. person got sick because of sin. Noneho Yesu amubonye amugirira When impuhwe. Jesus saw him, Abona ko ibyaha byamurembeje. he felt mercy. Nibyo Satani yahereyeho bituma ubumuga He bukomera. saw that the devil took advantage Noneho of his aramubwira sins. ati mwana wanjye ibyaha byawe Then he said, urabibabariwe. my son, you are forgiven. Ibyaha byawe urabibabariwe. You are forgiven. Hano turabona abandi bantu. Here we see other people. Ngo hari abafarisayo These were Pharisees. batangira kubyivovotera. They started to make noise of it. Batangira kwibaza. They started to think and question, Uyu ni muntu ki? who is this Wabariye. person who can forgive sins? Muzi ikindi. Do you know this? Bari bafite n'izina ryiza nyamara. They had names, Ariko nibo barwanije Yesu cyane. but they were the ones who fought Jesus. Izina ryayo farisayo The name Pharisees, riva mu Giheburayo. it comes from the word of Hebrews. Mu Giheburayo babitaga Hasidimu. In Hebrews, they used to call him Rehashil. Hasidimu bishaka Rehashim, ni mu bwinshi ndivuga uko riri ni ukuvuga ngo uwe abera b'Imana. it's in the plural to say the holy of God, Umufarisayo bishatse kuvuga ngo uwera w'Imana. the holy people of God. Ariko bitewe n'ibikorwa bagiye bakora, But because of the work that they performed, iryo they zina did, bararyishe ku buryo ubwiye n'umuntu ngo uri umufarisayo yarakara. their name uramututse. was tarnished to the extent that if you tell someone that you are a Pharisee, you'll be angry. Nyamara uba umubwiye ngo uri uwera. But normally that means you are holy. Ariko noneho ngo baratangira bararakara. They started to be angry. Uyu ni muntu ki? They started to question, who is this Ubabarira person ibyaha. who can forgive? Ariko bari barayobewe igihe bagenderewemwo. But they didn't know the time that he visited. Umwami Yesu Mesiya bajyaga bavuga kera yari hagati yabo The batabizi. King Messiah was amongst them when they didn't know. Noneho Yesu arahindukira ati ni iki gikomeye muri ibi byose? Then Jesus turned Ngo on ibyaha them. urabibabariwe cyangwa ngo nuko nabwira umuntu ngo akire? Then he said, should I say
you are forgiven, or I say you are healed. Kwizera kwa wa muntu Yesu itavuga ngo haguruka ugende, haguruka urakiza. For the faith of that person, Jesus said, stand up, you are healed. Kwizera kurakiza. The faith can make you be healed. Kwizera kurakiza. Faith heal. Byatumye ntekereza kubagiye bakizwa no kwizera. Then I started to think about people who were healed because of faith. Muri Matayo igice cya 15 in Matthew chapter 15 umurongo wa 21 kugeza 28 line 21 to 28 ntabwo tuhasoma. We are not going to read that. Tubona inkuru y'umunyakanani kazi. There is a story of a Canaanian lady. Uyu munyakanani yaje kureba Yesu. This person came to see Jesus. Aramubwira ati databuja umwana wanjye arembejwe na daimoni. He came to Jesus and say, my savior, my son is sick of devils. Daimoni aramuzunguza cyane akamukubita hasi. Demons attack him and sometimes he fall down. None ndakwinginze umunyirize databuja. I preach with you so that you heal my son. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo the word of God is saying, Yesu aramureba aramubwira ngo singiye gufata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Jesus looked at her and he said, I'm not going to take the food of the people and throw it to dogs. Iryo jambo ryari rikomeye ku muntu usanzwe nkanjye. That was a powerful word to a normal person, to an ordinary person like me. Iryo jambo rirakomeye no kuri wewe nk'umuntu usanzwe. It's a powerful word to an ordinary person like you. Iryo jambo risunikira umuntu gusohoka no kuvuga ngo anyisimbwa niki kandi mushakaho. It's a word that say he called me a dog, what do I want from him? Ariko wa mugore ahindukira ati databuja. But the woman preached with him and said, my king. Nimbwa zirya utuvungukira dubutse Even tuvuye ku meza dogs y'abanyirazo. eat foods that drops from the tables, special tables. Iyi mirongo ahandi ibitabo by'ubutumwa bivuga yuko ngo amaze kuvuga gutyo ngo Yesu arahindukira areba abigishwa. After she said that, Jesus turned and looked at his disciples. Arababwira ngo yewe ngo sindabona kwizera gukomeye gutya ngo yemwe no mu Isirayeli. Jesus said, I never saw this kind of faith even in Israel. Arahindukira amubwira ngo bikubera uko wizeye. He looked at her and he said, let it be the way Hallelujah. you are. Amen. Aramubwira ngo bimubera uko yizeye. Let it be the way your faith is. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwo mwanya umwana we aho ari yahise akira. The word of God say right away that son was healed. Yesu yakoranaga ubutware, yategekanaga ubutware ntase n'abanditsi. Hallelujah. Jesus commanded in his mightiness of heaven. Nanone undi mugore waranzwe no kwizera gukomeye. The other woman who had a strong faith, hari umugore mu bakurikiraga Yesu. Was a woman who followed Jesus. Wari mu mugongo wari ubimaranye ngo imyaka 12. He was sick for 12 years. Niko yavaga amaraso budahagarara, abantu bose baramunenaga. She used to bleed for so many years. Ibaza imyaka 12 yose ava amaraso. Imagine 12 years of bleeding. Noneho yumva inkuru za Yesu. Then she heard the story of Jesus. Kwizera kuba kwinshi muri we. Then faith grew in him. Aravuga ati ndagenda. She said, I'm going. Ariko ibyanjye biteye isoni. Although my things is so shameful, I don't know what I'm going to talk to him. I don't know what I'm going to say to him. But what I know, if I touch him, I'll be healed. I'm not even going to let him know that I touched him. If I touch him, I'll be healed. That's why she came in the congregation like other people. Whenever people enters with their different objective, her objective was to touch Jesus. She tried to touch Jesus. When Jesus was walking, teaching people, he was walking. The lady came and touched his dress. Akora kwikanzu ya gahoro. Hallelujah. The dress, amen. Akora kwikanzu ya Yesu gahoro. The dress of Jesus. Iyo wizeye ntabwo habaho gahoro kuri Yesu. When you believe, there is no iyo wizeye Imana irakugana iragusanga.
God comes to you. iyo wizeye uba inshuti y'Imana. When you have faith, you iyo become a friend wizeye of God. ntabwo usuzuguritse imbere y'Imana. When you become faithful, God is always nubwo with abantu you. bagusuzugura, Even if people undermine you, nubwo abantu bakureba udafite n'isura nziza, even if people think that you don't look good, wenda nta n'icyo bivuze nubwo bavuga ngo uri umusaza uri umukecuru cyane, even if people say you are old, ariko kubwo kwizera uri uw'agaciro for imbere your y'Imana. faith, we Haleluya. are very special to God. noneho wa mugore ngo agikoraho, When that woman touched Jesus, ese hari icyo wahisha Imana? can you hide anything yarazi from ngo Jesus? ntawe ubimenya Can you hide anything to God? nizere. She thought that nobody saw him. ariko rimwe nitwigisha namwe mujye mwishyira mu mwanya w'uwo muntu. When we teach, please try to position ibaze ni yourself wowe like that person. byabayeho rwose, uri muri iyo situwasiyo, uri muri ako kaga. Think about that person in that situation. urumva uwo mugore ukuntu yari ashaririwe, Imagine the trouble that this woman n'umubabaro was. mwinshi yari afite. Imagine the pain that she was going through. yewe mu gahinda kacu umuntu adashobora kubona hanze, Imana irakabona kandi ikifatanya natwe. Haleluya. God can see our sorrow. noneho nibwo Yesu wamuhishikira arahindukira ati no, Then Jesus looked umuntu at them. ankozeho, He said, someone umuntu touched me. ankozeho, Someone touched umuntu me. ankozeho, Someone touched umuntu me. yankozeho, Touched me. umuntu yankozeho. Touched me. abigishwa bati ariko nawe urasetsa, uri hagati y'abantu benshi cyane, umuntu agukozeho, The disciples birasanzwe ko said, umuntu "Who's bari touching me?" kukubyiga. Someone is pushing you. What happened? ati oya, umuntu ankozeho. He said, someone touched me. ati numvise imbaraga zimvamwo, umuntu Said, I ankozeho, have some powerful umuntu leaving me. ankozeho. I had the power leaving me. wa mugore arahindukira n'ubwoba The bwinshi woman was cyane, shaking. ahita amenya ko Yesu atagira icyo ahishwa. Then she knew aramubwira that ati databuja ni cannot yewe, hide anything from databuja ni Jesus. yewe. n'ubwoba me. bwinshi, I ariko touched him. Yesu mu byahishwe aravuga ngo afite amaso ameze nk'ibirimi Jesus says he by'umuriro. have eyes like ngo amaso ye ameze nk'ibirimi by'umuriro. says aramureba, his eyes are like tongues of fire. aramubwira ati mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Bwose ko Imana iriho, Is to truly believe that God is there udashidikanya without doubt, kandi wizeye yuko ishobora kuguha icyo ushaka, and believing that you can kandi get whatever wizeye you ko want, ari so wawe, and believing that he is your father, kandi wizeye ko aruta izindi nshuti and zose zawe, believing that he is greater than any ukizera other ko friend, Yesu aruta n'umugabo wawe, and believing that he is greater ukizera than ko even your Yesu aruta husband, n'umugore wawe, than even your ukizera wife, ko Yesu aruta abana than bawe, even your children, ukizera ko Yesu ni byose, that believing ngo that he Yesu is ni byose, everything, ngo umufite he is ngo ntacyo everything to azaba. those who have him. umugore wawe ashobora kuguhinduka, Your husband can turn against you. akakwereka He igihandure. can show you, leave umugabo you. wawe ni uko ashobora kuguhinduka, Your husband can turn against you. abana bawe nabo bashobora Your kuguhinduka, children can turn against you. ariko niba waragiye iruhande rwa But Yesu if you are on ntazaguhinduka the na side of rimwe. Jesus, he will never turn against you. guma hafi ya Yesu, Stay uzabona ibyo closer to ushaka byose. Jesus. You will see whatever you want. noneho And then, abantu bagaragaje kwizeraga, baranzwe no kwizera bakabona n'ibitangaza by'Imana ni benshi. people who showed their faith and received the miracles from God are so many. tujya dutanga amaturo hano, Sometimes we give in church offerings. mu nsengero zose hatangwa amaturo n'ibyacu. In all churches, they give offerings and tenth. hari abashobora kuza wenda banafite na menshi Some people can even bakajugunyamo bring more ibinote and gutya throw it bigatwara inside byinshi, and throw a lot of money inside, kugira ngo abantu babone ko batanze menshi. so that people will see that they're giving a lot of money. kajugunyamo ibinote abantu, You put all the uriya afite money amafaranga inside. kabisa. And people will say this person have a lot of money. ariko ba bantu bakorera mu bucece, mu But guceceka, those who does it in silence, abo nibo batangaza Imana. those are the ones who surprises ba bandi God. bakorera mu guceceka Those mu who does ibanga. in silence are the one who surprises none God. se ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana ntireba
ntireba uko umuntu ameze hanze, ireba mu mutima. The word of God say God doesn't look on appearance, but he focuses more inside. Noneho hari umugore wari umeze utyo. There is a woman who was like that. Abantu bose bari gutura. All people were giving. Ngo yari afite udufaranga duke yagombaga kugura icyarya. She had a little money. Ariko yari mu iterano Yesu yigishijemo. But she was in a church that Jesus was teaching. Umwuka wera yamwuzuye aramunezeza cyane. The Holy Spirit came and she was so happy. Iramusura yumva arishimye cyane. She was so happy. Atutu dufaranga nsigaranye nubwo aritwo nagomba gukoresha. Then she said, this money I have, ndadutanga even if it's the money I had, I'm going to give it in the house of the Lord. I'm going to give it in the house of the Lord. I know God looks in the heart. He knows what is inside. Nibwo mu gihe abantu bari gutura. Then when people are giving, baratura nawe aratambuka, araduhisha. She walked, hiding the real money that she had. Azahisha udufaranga twe. She hid the money. Simbizi uko yagendaga, urumva niba ari umukecuru yagendaga kwa kundi abantu babona nguriya muntu aragenda zigzag, dore agenda walking, aragenda adushyiramo. And gave that little money. Yabonye nta nuwayabaze ari. Nobody saw the money and she left. Yesu barahindukiye. Then Jesus turned. He turned. Hano harutuye kuruta abandi bose. And he says someone just gave more than I have anyone. Hano harutuye kuruta abandi. He said someone just gave more hano than anybody. Hano haru umuntu utanze kuruta abandi. Someone just gave more than anybody. Hano haru utanze kuruta abandi. Someone just gave more than anybody. Someone just gave more than anybody here. Iyo bigenze bityo abantu bajya mu buryo bw'umubiri. People who go who see it in a physical body. Umwami hari watanze amamiliyoni arishimye. People start to think someone gave millions and is happy. That's not what Jesus look at. He doesn't look at numbers. He look at the way you give. Hallelujah! He looks the heart that you used to give. Nibwo noneho yavuze ati uriya mukecuru atanze, bose batanze basagutse, ariko uriya mukecuru atanze utwo yarasigaranye twarinda. He said that old lady just gave what she had. Yahawe umugisha w'Imana. And she was so blessed. Yatahanye umugisha w'Imana. Took away the blessing of God. Icyo nicyo gikwiriye kuturanga. That is what should define us. Turangwe no kwizera. We should be defined by faith. Ibyo dukoze byose tubikore mu kwizera. Whatever we do it in faith. Mu gutanga dutange mu kwizera. In giving we do it in faith. Mu gukora mu nzu y'Imana tubikore mu kwizera. In serving God we do in faith. Tutareba umuntu. Without looking at others. Mu kusenga tubikore mu kwizera. We pray in faith. Kwizera niko kuzaduherekeza. Faith is the one that kandi kwizera faith niko kuzatugeza mu ijuru. Imana ishimwe. Is the one who to take us in heaven. Noneho and then navuga kindi kisi igihe cyaturenga. Say time is moving. Ndavuze nti navuga kindi kisi igihe cyaturenga. I can so say many things. Ubutunzi bwa Bibiliya ni bwinshi cyane. We have richness in the Bible. Ariko hari ijambo rimwe nakubwira. But there's one word that I can say. Yesu aravuga mu Byahishuwe igice cya 3:20. Jesus says in Revelation chapter 3 line 20. Ndagira ngo umuntu w'Imana hadusomera. I will ask a man of God to read. Ibyahishuwe. Revelation. Mu Kiswahili bavuga ufunuo, sinzi mu Kirundi bavuga gute. In Swahili they say ufunuo. In Kirundi. Ibyahishuwe Yohana igice cya 3:20 kugeza 21. Revelation chapter 3 line 20. Igice 3 umurongo wa 20 kugeza 21 haravuga ngo mpagaze ku rugi ndaramukije. Umuntu ndi yugurura ijwi niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjiriwe dusangire. 21 unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami nk'uko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Amen. 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 Yesu arakomanga. Jesus is knocking. Arakomanga. He is knocking. Arakomanga ku rugi rwawe. He is knocking on your door. Arakomanga ku rugi rwanjye. He is knocking on my door. Arakomanga ku nzugi z'imitima yacu. He is knocking on the doors of our heart. Kandi
And then, wumva n'ijwi rye ryoroheje akubwira ati mwana wanjye, if you hear with his voice saying, hafi my yawe. son, mwana wanjye mu mutima wawe, my son, give me your heart. mwana wanjye nyizera, My son, have faith in me. mwana wanjye nyakira, My son, receive me. ngo nitumwakira azaza ngo dusangire nawe tubane nawe. If we receive him, he's going Nta to kintu come and cy'agaciro live ngo with us. gusangira no kubana na Yesu. It's special. Hallelujah! When you receive Jesus. Haleluya! Amen. Nta cy'agaciro ngo kubana no gusangira na Yesu. It is special to receive Jesus and living with him. Aho turi mu nzira tukagendana na Yesu. When you walk with him. Aho turi mu rugo tukabana na Yesu. If you are at home, you stay with Mu him. mirimo yacu tukaba turi kumwe na Yesu. Whatever you do it with Paulo Jesus. yaravuze ngo tugendana urupfu mu mubiri wacu. Paul said we walk with death in our body. Ariko iyo turi kumwe na Yesu, But when you have a Jesus, n'urupfu ntirudutera ubwoba. death does not Nubwo scare us. twapfa, Even if we die, nubwo twabaho, even if we live, tubaho kubw'umwami, we live because of tugapfa King. kubw'umwami. And we die because of the Nukuvuga King. hose tugendana na Yesu. Wherever we Haleluya! walk with Jesus. Niyo mpamvu That's why uwo ni umushyitsi mwiza he is a w'igiciro. great visitor. Numwakira uraba wakiriye umushyitsi w'igiciro. you receive a Uwo ni great umushyitsi visitor. mwiza He cyane is a special dukwiriye visitor kwakira mu bugingo that we bwacu. can receive in our life. Ngo nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu If we have ijuru. a faith, we're gonna Kandi see the country of nitwizera heaven. tuzabona byose, ngo If we iby'Imana have a tubikiye faith, byose. we'll receive everything. Ngo kandi ngo tuzahabwa agaciro karuta ibyo tubona hano mu isi byose. And you will be Haleluya! given a value that is more than anything in this world. Ndagira ngo turangirize aho ngaho. We are finishing here. Ariko But if niba ukeneye kugira icyo ufashishwa mu kuza imbere y'Imana, kugusengera n'iki, if you need help in front of God, watera intambwe, if you need prayers from God, watera intambwe. if you need prayers, you Umwami can Yesu come. arakwakira. Jesus is ready to Ni receive you. umunyembabazi, He is forgiving imbabazi Jesus. nyinshi cyane. He's full of Ngo forgiveness. ibiganza bye byuzuye imbabazi His nyinshi hands cyane. are full of Ngo forgiveness. kandi ngo arababarira, ngo n'ababandi ngo bamubambye bamuteye inkota, Forgive ngo nabo even bagiriye those impuhwe. who killed him. Ngaho rero twebweho byagenda bite? How about us? Iyunge na Yesu, b'inshuti ya Yesu. Be a friend of Jesus. Iyunge na Yesu, be umwana Reconcile wa yourself Yesu. with Jesus. Akira umwami Yesu. Receive Jesus. Tera intambwe hano. You can come here. Data ngarashiti imbere y'Umunyanazareti, niba zanangaye rwose icyo Mungu nishite. tugiye gusenga Imana. We are going to pray. Umuntu ufite kwizera If you have a faith, nk'uko tubyigishijwe, like the way we ntabwo have, ategereza ko bamuhamagara. does not wait to We be ahita ako called. kanya You come forward. yerekana kwizera kwe, You show your faith. akaza agapfukama kugira ngo umwami You Yesu kneel amugirire neza. down so that Jesus heal you. Kuko tubona ko abagiye bamusanga Those who came close ntabwo to yari him, ndaya kuhamagara gushyiraho he did ibintu not guhamagara, call. ariko twebwe turakwinginga. But as we try to beg you, Mbese urahari? are you here? Mbese hari ikikuruhije? Do you have something Hari ibintu troubling? bikubabaje mu mutima Is wawe? there something troubling your Ngwino heart? dusenge Imana. We are going to Hari pray. uburwayi bukubabaje? If you are sick, Hari ibiguteye agahinda kenshi? something troubling, Hari ibyakuyobeye? is something that Ngwino confuses dusenge Imana. you. Come we pray. Imana niyo ifite igisubizo, God have the answer. kandi kwereka guhaguruka kwawe, For you to stand up, intambwe zawe utera the step you make, nibwo zigaragaza uburyo wizeye. show it by your faith. Imana igahera ko ivuga iti Show it by ibyo your washakaga faith. ndabiguhaye. God will say, I give you what you want. Tugiye gusenga Imana We are going to pray ku bamaze guca bugufi, to those who are here, kandi tuzi ko bizeye, and we know that they have faith.
tujya gusaba umushumba kugira ngo azamure ijwi asengera kugira ngo Imana mbere ya byose banze bababarire. We'll ask our senior pastor to pray for forgiveness. Tuze gusaba uwigishije, Our preacher. abasabira imbaraga, abasabira inkomezi. We'll pray for strength. Hanyuma tuze gusaba Pastor Rukata abasabire kugira ngo Imana ikize abarwayi. Pastor Rukata will pray for those who are sick. Kugira ngo Imana ibagirire neza. May God be with you. Kadusenga Imana. Turagushimiye mwami Yesu Kristo kuko uri umunyembabazi. Uri Imana nziza. Na nico gikorwa cyakuzanye ku isi. Uri Imana umaze ikomeye, kubona uri isi Imana imaze isumba guhinduka. byose. Abari mu isi batanguye kuremwa neza yawe. bagacumura Satani Tugushimiye akabatesha Mwami, imirimo inzira n'ibitangaza y'agakiza. ukora. Kubw'urukundo rwawe ni narwo watumye udukunda twebwe ubundi runganwe utanga ubugingo bwawe kugira ngo ducungurwe, kugira ngo duharirwe ibyaha kandi dukenirwa. Ngo uri kuyigisha abantu benshi bari bakoranye, ariko hari abafite umuntu yararwaye kandi bari bafite ukwizera. Ijambo ryawe ryamaze kutubwira ngo babuze aho bamucisha hejuru ku nzu, bamururukiriza indani aho uri, maze urabwira ngo ibyaha byawe urabihariwe. Bisigura ko rugukira yari amaze gukira, kandi mu izina rya Yesu Kristo ukwizera bagize abantu kubw'ijambo ryawe bapfukamye hano, barizera kukiza, barizera kuharira mwami. Natwe nk'intumwa turahagaze mu izina rya Yesu Kristo kuri uku kwizera bafite, natwe niko duhagazemo. Ndasabye ngo bagirire imbabazi mwami, ibyabateye byose bikabatandukanya n'urukundo rwawe, bagahinduka kwitwa abaja b'icyaha. Turasabye ngo bagirire imbabazi Yesu, ubahindure basha amazina yabo yandikwe gusha mu gitabo cy'ubugingo. Futanganya ibirego byose Satani yabarega uhereye isaha, icyo bagiye gusaba, icyo bapfukamiye cyose, nuvugira ijambo ngo murahariwe ibyaha, hama ibibazo byose bafise babyishurwe mwami. Urakoze kuri Imana wumva, urakoze kuba hari ibyaha byabo byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uru rugendo ntabwo rworoshye, aba bana bawe bakeneye imbaraga kugira ngo uru rugendo rworohe. Iyo dufite imbaraga zawe, Mwuka Wera atuyobora mu kuri kose, atuyobora mu nzira yo gukiranuka. Nicyo gituma tugusabye kugira ngo Mwuka Wera, wa wundi wadusezeranije ngo wa wundi uzatwibutsa ibyo wavuze byose, akazanatuyobora no mu gukiranuka kose no mu kuri kose. Ndasabye kugira ngo umucunshumure ku bana bawe, kugira ngo Mana were none batinyuke, bahabwe ubutwari, bagendane ubutwari, bagendane kwizera, babone uko bahamya ibyawe imbere y'abatizera, babone uburyo bagendana nawe mu gihe cyose bari muri iyi si. Mana ishobora byose, emera impano zivuye mu ijuru zibamanukire, emera Umwuka Wera abasukweho, emera ukore ku mitima yabo, emera guhindura ubugingo bwabo, buhinduza Umwuka Wera. Umwuka Wera bagezeho, za ntege nkeya zari kuri Petero zabavaho, za ntege nkeya zari ku batubanjirije zatumbuka, bakagenda n'imbaraga n'ubutware buvuye mu ijuru. Mwami turabasabiye kugira ngo nk'uko ubareba nk'abana imbere y'amaso yawe, abana batoya mu kwizera, mwami bakomeze ugende bafashe ukuboko, ubayobore mu gukiranuka, ubayobore neza nk'uko ababyeyi dufata abana bacu, abari nako bafata nawe mu biganza, ubayobore neza mu nzira banyura, kandi ujye ubarinda ibisitaza. Ibisitaza ni byinshi, n'imitego ni myinshi Satani atega, ariko jya utegura buri mutego wose umwe, kugira ngo abana bawe batambuke kandi bakomeze urugendo. Turabasabiye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, urakoze, amen. Mwami Mana Data uri mu ijuru, Yesu Kristo tukihagaze hano hantu ishengero twese twongeye twifuza Data buja umurego wawe. gufatanya
reka tugusabe mu izina rya Yesu Kristo ukwizera ko iryo turi mu gihe jambo kigoye mwami ngo uko n'abandi batwitangiye bagiye bararyizera bibagirira umumaro barakira indwara mwami tufatikanije n'abari hano n'abandi batari hano hariho abari mu bitaro abandi bari ku murongo bakurikire iri jambo kandi bagize ukwizera mwami tufatikanye nabo muri uko kwizera turasabye bwa bushobozi bwari mu ikoraniro nk'uko twumvise mu majambo yawe ngo hari huzuye ubushobozi kandi bwo gukiza indwara mwami nabo ngaba bagize ukwizera izina ryawe ry'ububasha tuvuze mu izina rya Yesu Kristo abagwaye batabagwe abagwaye bakire hanyuma bagende bashingira indahe databuje ibikorwa bihambaye wabakoreye urakoze kukizija umwe wese urakoze kugira umwe wese abacu bari mu bitaro abacu bari mu mihira n'abari hano Yesu turifuza kumva ibishinga naye by'imirimo yawe itangaje wabakoreye uragirira neza abatukurikirana ku murongo abafise ibibazo bitandukanye abagwaye bafatikanije natwe kumvira ijambo mwami abigeye bose mwami ubagirire neza ubatabare babwira abandi databuje inkuru baronse muri iryo zina ko batabawe databuje n'izina rya Yesu Kristo urakoze Yesu kuko kwizera databuje niko kwatumye na cya kimuga kikira kuko caremeye kica bugufi kiremera kujanwa kugira ngo Yesu databuje amugirire neza urakoze turakushimiye turakukengurukiye ubuntu bwawe n'imbabazi bube kuri bose tushimye tukenguruka ni ku bw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen mugire ukwizera Imana Servant of God, thank you very much for feeding us great hari words. amagambo akomeye cyane Those were powerful words. atwereka uburyo iyo twizeye We have a faith. byanze bikunze tugera ku cyo twifuza Or whether it's possible or not, we always reach iyo our purpose. wizeye ugakurikiza izo arizo zose Once you believe and have faith and use zituma all ugera the kuri ways Yesu that make you get reached to Jesus. Yesu nawe arabibona akavuga ati uyu muntu aranyizeye kwera Jesus always sees and said, this person believes in me. Imana igahera ikora imirimo n'ibitangaza God does great work. Miracles. twari mu mwanya mwiza wo gusenga We were in great time of praying. ariko nk'itorero ndagira ngo ubwo twari mu mwanya mwiza wo gusenga But for the church, when we were in a great time of praying,